Abanya Uganda bagira ngo butabanguko ubu bwizireho bwanyima y'empungi kutahamu ahabw'enyanja omurereke Nakivale bateyinerusa boke kuntibo kabiri tubireshongani kureka abebeke abanyunisuka nona tabutwa byo kwezi twatu ni DFO tune kontinenta witu na inchaji tune na deputy commander batamburu zone zone kubegesa kwoshe mukwana baturane n'abazubi kwoshe bikwenda okuzuba ko kokatangara kushanga ngitwe kabazubya tingestu Aitsirwe amanyirwe nkawaswa kandi kwitwa kwe kwizireho bwanyima y'Abanya Uganda kugizaho kurwanisa ensho hambi ey'empungi zirukukozesa kandi shamushanzu abashoyi bakamisi batese bakorera nyarukuku bagira ngo reba abashoyi bine istimba abanyarwanda bo twafutina rubona konya koko twafutina bagenese bye nubakwata banaga babareba hariya bagambira akaciko ko kumwareba bikanga bagafata bari ukachika becensho ageze kuba itari apatika tangazo mutereze mfa twamuronda akwa kaze shamushanzu kubizere babatera amabare abantu birukanga twarenda mugenzi witu yabura twebuza waswara kati munafono waswa oyo gwe batta yali asigadde mu mazzi bwati ng'akyayimiridde mu mazzi ng'ayagala kusibooli eyali ali mu lyato amunyweze olufu twagala kubaleetawa batwala ku poliisi twali tukyali mu kumunyweza obanga tukola entegeka y'okubanyweza tusobole okuvuga amaato nebavaayo abava wangulu ng'abantu kumpi kyalo kiramba ng'abantu bangi batusisinkanawo nga tunakolaki tetunavaawo kati omwo omusajja muzeeyi najjamu esaati ng'agamba nti muyize tutense mutabatwala tuza kuteesa ensonga nituza kuzimala kati nga bonna beeyongera bungi we bayiikawa omwalo kakati waswa yali agenda kukwata bwati eryato omuzeeyi n'akwata eryato n'akwata waswa natamukiriza kutuuka lyato likwata n'akwata waswa ne batandika omukuba emiggo nga bakuba miggo nga bw'omanya emiggo wotamanyi wegikoze ekino egivudde nibakuba kati waswa n'agwa mu mazzi bwe yagwa mu mazzi waswa taddamu kukolaki kumulaba Abanya Uganda bongera bagira ngo batwarizibwa kubi ekintu kirukutamagara gabaha kabi atwere twatwine na program are supporting kwa Makere University na UNHCR ebyo kwata Abataka n'empungi kiri konka the biggest problem is opium and there was this. The very example is here, Mr. Joseph. You when you are victims by victim serious eviction, I'm like this my properties were taken and even the properties in the houses, in my houses, were saturated within the refugees. They own them now. No, they can't come to my group. Not as the national mpungi sabangu bazumyanza. Ito tushabe atuyongere hampungi. Because we are more or less like refugees, even they are better than us. Ito batuongere, batuhandiike. Mpungi we get rations like they are getting. Since we are sharing the problems. Bwanyima y'ebikubaho empungi ezikwita Omunya-Uganda polisi hamwe na RDC wisingiro batayayira abantu aba kandi bajumirire ekikorwa eki. It's a national law, it's an international concern. Tino muntu inorusa kuyamagara gati ondishwe. Whether a national law or a refugee. Mwetu wangushaba wana RDC wise. Apane twategereze ntenda kumanya enyaza n'empungi ninge nyaza ya Uganda. RDC ayongire yajumerera barukwatanisa n'empungi kubinga Abanya-Uganda mu mataka gabo kubegendesereza. Koro ry'empungi bakakushanga ekitimba bakutwara mukote kakurekura ngo that there is a human rights manya wa mara 3 hours manya 27 hours. Why not take to court? Ya manyitegereza. So akakavuyo tukuza kitiri. Twine bwire. Ya manyitegereza. Kora abor national or refugee the laws are the same. Yora nebikugera ki? Nebikukwadi. Eberagiro nibyikirizo omuntu ine license kujube byenyanja kunka Abanya-Uganda nibetombwita ahabw'okuhemishoro bakagaruka bakaremesibwa okukora omurumo gwabo. Gasha kwa Felix Nduhuro muri isingiro.